عالسلامة مكسا. الله يسلمك. كيف الليل؟ لاباس اكتيني. Jean-Michel, tu parles tellement bien arabe que maintenant j'ai parlé en kabyle avec Meksa. Oui, mais t'es un peu trop gentil. Mais alors, parle en kabyle, d'accord, mais je veux savoir ce que vous dites, hein, attention. D'accord. تمصلي تعرف شويه. شتي تصغني الذاقي كان باريس الناضي شو تغني غير الجزائر. الجزائر. يعني تغني الاغنيات اللي تغنيهم تغني بالقبيليه برك ولا تغني ساعه ساعه بالعربيه؟ لا نغني غير بقبيليه. قبيلي كان. انت عايش هنا، عايش في فرنسا والا في الجزائر؟ في الجزائر. وجيت من الجزائر الان تجول ولا جيت بعطله؟ جيت باش نسجل 30 واتور 30 سنتيمتر وباش وعقب دو باساج لهنايا دوك نولي. في العاده تغني وحدك برك ولا عندك فرق؟ عندي فرقه بصح في الجزائر ماشي هنا في الجزائر. في الجزائر. اي مالا نتمنوا لك كل النجاح. شكرا مكسا. Djeloul, tant que tu es avec Meski, je voudrais que tu nous dises quelques paroles de cette chanson qui me paraît très très jolie. Je n'ai pas compris hélas toutes les paroles, mais j'aimerais que pour tous les gens qui parlent le français, qui regardent cette émission, j'aimerais qu'on puisse dire quelques mots sur la chanson. Tu sais, je crois que Meksa en parlera beaucoup mieux que moi. Alors Meksa, va nous la dire. parole. Alors Meksa, على هذه الأغنية اللي غنيتها. Le sens de la chanson, c'est la fouille de la culture. C'est dans le but d'évoluer notre culture berbère. Et ça parle de la culture. De la culture d'une façon générale. Oui, c'est ça. Très bien. Maintenant, je crois qu'il va nous chanter une autre chanson. Ismis. Lunja. Le conte, c'est un conte. C'est la déesse Lunja. Il va nous raconter l'histoire de Lunja, qui est un conte qui est très connu en Kabylie, je crois. Saha, tfadl. Eh ben, nous l'applaudissons et nous l'écoutons. لونجا العقل ولي رجا لونجا في الويل موجا لونجا العقل ولي رجا